mwaramutse tariki 6 z'ukwezi kwa munane mwaka wa 2026 turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. M23 na FARDC bakomeje gukora ibikorwa zihangana ritoroshye, ni ukurwana buri munsi, ni uguhondana buri saha. Buri ruhande rwose rugaragaza ko rufite imbaraga, urundi narwo rukagaragaza ko rufite imbaraga. FARDC yagaragaje inshuro nyinshi ko ishobora guhangana na M23 bigatanga umusaruro. FARDC yagaragaje ko ishobora gukora ibishoboka byose igatsinda ku rugamba, nyamara M23 nawe yakomeje gukokera ndetse no kwerekanka ngo irebe ko yagira no mu ntara zindi zitandukanye, atari Ikivu y'Amajyepfo gusa na Kivu y'Amajyaruguru. Intara ya Tshopo, Maniema ndetse na Tanganyika ni zimwe mu ntara ziri kurebwa cyane na M23. Uwo mu ntara ya Maniema amakuru yemeza ko M23 yarangije gushingayo ibirindiro, yarangije kugerayo ndetse hatangiye no gukoreshwa y'inama na M23. Ibikoresho bya gisirikari byagejejwe n'abasirikari bagejejwe byose ndabikubwira, ndetse n'icyo FARDC ivuga kuri gikorwa cya M23 cyo kugera mu ntara ya Maniema. Gusa ariko ngo inzara yafunguriwe nanone muri Itomwe, aho M23 yatangiye kubona inzira zibajyana muri Maniema. Nubwo FARDC itigeze ngo ibyitaho, bari barimo guhabwa amarenga, gucirwa amarenga na M23 ko bishoboka cyane ko intara ya Maniema baza kuyifata cyangwa se kuyikorera kimwe bikorwa byo bya gisirikari. Ibi ndabikubwira sibyo byonyine. Mu mujyi wa Uvira, muri centre nyirizina ya Uvira yabaye vire morte, abaturage bigaragambije barasaba leta ya Congo kureka gukomeza gutumbika amatama ngo akoresha ubushobozi bwayo bagangana na M23. Hapanzwe ukwigaragambya, ukwikarakasa gukomeye cyane bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa ngo budaha FARDC ibikoresho ndetse n'ubushobozi buhambaye ngo batsinde M23. Bati ni mubibahe vuba vuba. Muri Baraka nabo bari kwigaragambya, gusa ariko nabo muri Baraka bo hiyongereyeho n'indi mpamvu nyamukuru yabateye kwigaragambya, aho bagaragaza neza agahinda kabari ku mutima ibishobora gutuma nanone muri iyi minsi ibintu bitagendera neza cyane leta Congo, mu gihe abaturage batangiye kuyataka bayibwira bati ibi ngibi bikorwa ni biki, ese ibi ngibi turabyita iki, ese gute byagenda gutya. Bati muhindure umujyi wa Uvira, gufungwa kwawo waje no kugenana no gufungwa k'umupaka uhuza Uburundi na Repubulika ya Congo, ni umupaka wa Kavimvira. Wo byagenze gute kugira ngo ufungwe ko wafunzwe mu gihe kitagitoya? Ndakubwira impamvu nyamukuru yateye ifungwa ry'umupaka wa Kavimvira. Amerika ikomeje gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri inshuro izindi miliyoni z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjijwe mu kigega cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, gusa byitwikiriye kurwanya Ebola yo mu bundi bwoko bwa bundi buryo, nk'uko bikomeje kuvugwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuzakomeza kubafasha cyane cyane muri kino gihe bagihanganye n'ubugande bushya bwa Ebola bwibasiriye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gushoramwo agatubutse kugira ngo Congo ibone ubushobozi bwo guhangana n'iki cyorezo. Unyemerere nze byose tubijyemo, cyane cyane duhereye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi ngibi biri kuvugwa muri Congo, uhereye muri Kivu y'Amajyepfo kugera ku ntara ya Maniema, ari nabyo byatunguranye cyane cyane muri iyi minsi. Ndaguha ikaze ngo tujyane ku musozi nk'ibisanzwe. Jyewe Rumungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze. Ibivugwa cyangwa se komeje kuvuga ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni ibitero biremereye cyane hagati ya M23 Wazalendo FARDC, aho bakomeje gukora ibikorwa zihangana ku buryo butoroshye, uruhande rwose rugerageza gutsinda. M23 nk'uko nari kubwiye mu minsi ishize yakoze ibitero cyangwa se yakoze uburyo bwo kugaba ibitero kuri FARDC muri Kivu y'Amajyepfo iratsinda, ariko ibona bidahagije ihitamo kuzerekeza mu zindi ntara Maniema na Tanganyika kugira ngo izo ntara nazo izigarurire.
gusa byaje gutangazwa ko FARDC yohereje abasirikare bo gukumira izi ngabo za M23 ngo zizakomereza muri Maniema ndetse na Tanganyika, ariko ari kwibazwa impamvu izo gahunda zagera ku musaruro, ahubwo FARDC igacibwa ntihumye na M23 abasirikare bayitambitse ikabatimbagura ikabica umusubirizo ikagera ku ntego zayo. Amakuru aturuka mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abarwanyi ba FC23 bafatanyije n'umutwe wa Mirade Petrolwaneho bakomeje kwagura ibice bagenzura muri teritwari ya Fizi ni nyuma yo gufata agace ka hana imbibi n'intara ya Maniema. Nuvuga ngo mama 23 na Mirade pe baje barwana berekeza mu gice gikomeye cyane gihana imbibi na Maniema, hanyuma bakobetana na FARDC ku rwego rudasanzwe, agace birangira bakigaruriye nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Makuru atangiye gukwirakwizwa ku cyumweru tariki 2 Kanama na 26 ku itariki 3 agakomeza none kwigira ku itariki 6 mu masaha mu gitondo bikaba byongeye kuvugwa cyane. Aravuga ko abarwanyi bageze muri sagiteri ya Rurenge, agace gafite umwihariko wo kuba gahana imbibi na teritwari ya Kabambare yo mu ntara ya Maniema. Bigitangazwa yuko aka gace ka Rurenge bakagezemo, FARDC yisohora amatangazo yamagana iby'inkuru ko nta barwanyi ba M23 bageze muri Rurenge. Ibyo ngibyo ari kinyoma ndetse giteje ubwoba no komeza gukwirakwiza ibihuha kuri réseaux sociaux. Gusa tariki 3 byo ngiye kuvugwaho nabwo FARDC irabyamagana, yavuga ko ubwo ibintu biri kugenzurwa byuzuye na FARDC muri ako gace ka Rurenge nta kibazo. Umwe mu bayobozi bashinzwe sekreteri ya Rurenge yaje kuvuga yuko ndetse no muri Kabambare aho mama 23 ko yageze ari ikinyoma, badahari ko ari bo bahagiye kunyura FARDC na Wazalendo, bitandukanye n'ibyo 23 yatangazaga. Gusa tariki 5 byongeye gusubirwamo yuko aka gace karimwo M23 nkuko byakomeje gutangazwa n'ababyiboneye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nkuko amakuru atangwa n'abaturage muri aka gace, abayobozi b'inzego z'ibanze n'abasesenguzi z'umutekano Emirate Twiganeho na FC23 bivuga ko bafashe uduce twa Kabanju, Gitumba, Sara n'utundi duce twakikije two muri Rurenge, aho bemeza yuko bakoreye igikorwa gihambaye M23 ikayigarurira. Gufata agace ka Gitumba ndetse na Kabanju byaje gutuma FARDC abasikari bari bahari basa n'abasubiye inyuma muri Sara, naho M23 ibasangayo. Bivuga yuko angaha haguye abasikari benshi bo kuranda rwa FARDC, ariko kandi nanone ku bundi buryo akaba yaranaguye abasikari ba M23 bageragezaga kwinjira muri tuno turere cyangwa se muri tuno duce two muri kano karere ka Kivu y'Amajyepfo hana imbibi na Maniema. Gusa birangira M23 ngo ihigaruriye ku buryo bwuzuye uduce iratugenzura nk'uko bikomeza gutangazwa. Ibi byabaye mu gihe iriya mitwe isanzwe igenzura ibice birimo Minembwe, Mikenke, Rwisankuku, Prezelo, Gipupu, kwa Mulima n'ahandi. Ibintu zerekana ko bikomeje kwagura ibintu zayo muri Kivu y'Amajyepfo, inasatira agace ka Maniema cyangwa se intara ya Maniema ngo nayo iyigarurire ikoremo operation zo kuhafata. Birangire FARDC ibuze uburyo bw'ubugenzuzi bwayo yari isanganwe muri iyi ntara ya Maniema nk'uko itakazwa ubushobozi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Gusa ariko nubwo ibyo bitangazwa yuko FARDC na Wazalendo barwanira muri izi teritwari cyangwa se mutwo duce, bikavugwa yuko hari uburyo buhambaye buri gukoreshwa kugira ngo FARDC ivanwe muri teritwari zayo. Hari amakuru atangwa ku ruhande rwa FARDC avuga ko none biteguye mu buryo buhambaye kwisubiza bimwe muri izo bice baturutse mu byerekezo bya Baraka na Makabora, ngo baze kwisubiza biriya birere. Gusa ariko inshuro zose bavuze ngo bariyo gutegereza icyo bakora byarakomeje gutegezwa n'abaturage benshi, ariko umusaruro w'ibyo bakora kuri terrain uba mukeya hafi ya ntawo, kuko nta gace bongeye kwigarurira nyuma yo kuvuga ko bagiye gukora operation to retake, operation yo kwigarurira uduce turimo M23. Ubwo nuvuga ngo uhereye kuri Prezelo ukazagenda ugafata uduce twose Rwisankuku, Minembwe, ukagaruka ugafata uduce twa Kipupu. Ariko biragaragara neza cyane ko FARDC itigeze itangiza iyo ramfort. Bamwe mu bayishyigikira bavuga yuko ikiri gukora ari ukubahiriza amasezerano y'agahenge yo idashaka intambara. Gusa M23 ngo nikomeza kurenga ku by'agahenge bizarangira FARDC ikoze mu mvuto ikaza kwigarurira izo teritwari cyangwa se ibyo bice. Mu bitangazwa rero kugera kwa M23 ngo muri Rurenge bifatwa nk'intambwe ikomeye, kuko ngo aka gace gahana imbibe n'intara ya Maniema
bityo bikaba bishobora gutuma ibikorwa by'intambara byagukira muri iyi ntara yaba ibaye intara ya gatatu rero intambara igezemo nyuma Kivu Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo maze iminsi iramwo intambara. Hari amakuru avuga yuko hari inama yakozwe na M23 igakorerwa mu gace ka Kabambare muri Maniema. Amakuru akavuga ko abasirikare benshi ba FARDC batakaje ubuzima bwabo nyuma yo kugwa mu gico batezwe na M23 berekeza muri Kabambare kuvanamo M23 tariki 5 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2026 ku isaha y'isa 8 z'amanywa niho bivuga yuko M23 yahurije hamwe abaturage muri Kabambare ibaremesha inama. Ariko ngo ibyo byabanjirijwe no kuba hari igitero cya ambush cyatezwe FARDC yashakaga kuza muri Kabambare kikaba cyaguyemo abasirikare 16 ba FARDC nk'uko bitangazwa. Gusa ariko ibi bivuga no ku ruhande rwa M23 bavuga yuko agace Kabambare kakorewemo inama. Mu nkuru bakomeje gukwirakwiza kuri izo sosiyete bagaragaza ko iyi nama ari yo ya mbere ibere muri Kabambare, nta foto nta n'amashusho byigeze bigaragazwa neza ko ari byo muri ako gace byafatiwe muri iyo nama. Gusa amashusho akomeje gukwirakwizwa nayafatiwe muri Kivu y'Amajyaruguru aho bwana Bernard Byamungu yaregiye gukorana inama nabo mu bice bya Ishasha mu gice cya Kivu Amajyaruguru. Ibitandukanye no kubara amafoto n'amashusho yabafatiwe muri kano gace ka Kabambare ko mu ntara ya Maniema. Ibyo rero bigahita biherwaho na benshi bahakana bakavuga ko nta M23 muri Kabambare ari inkuru z'ibinyuma akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga buryo umuntu atabyizera. Ikindi cya kabiri bati ayi M23 ahantu hose ifashe itigaragaza amashusho y'uburyo yahageze ndetse n'uburyo bivuga ko yishimiye n'abaturage. Wana amashusho rero arajya ku karubanda agaragaza M23 iri muri Kabambare, nta cyapa cya Kabambare bifotorejeho ntaki ngo nta wakemeza yuko bari muri Kabambare. Gusa ariko nanone ababihakana nanone bakongera kuvuga yuko baramutse barahafashe FARDC yakwiriye ko yarasohoye itangazo rigaragaza neza yuko M23 batazira ku Rwanda bageze no mu ntara ya Maniema ntibigaragaza neza yuko bayishinda komeza ko ibikorwa by'intambara. Banatangazo rirashyirwa hanze na FARDC igaragaza ko Kabambare bayitakaje, nabwo benshi abihera ko bakavuga yuko iyo nkuru kuyizera bigoye, umuntu yayizera ku kigereranyo cya 1% ugeranije n'ukuntu umuntu yakemeza yuko nyine M23 yabiri kuri Kabambare. Gusa hari kimwe umuntu yakemera atanashidikanyaho, nuko ibyo bishoboka bitewe n'iki nuko inzira zigana muri aka gace zifunguriwe M23 kuko bigaragara neza cyane ko ari position ikomeye ya FARDC bahambuwe. Kubw'ibyo rero uyu muhanda uturuka muri Kivu Amajyaruguru mu gihe M23 yoroheye kuwugenamo bishoka cyane cyane ko yagaba igitero yerekeza muri kano gace bikarangira koko ikigaruriye nk'uko bivugwa ko igafite itaranakagira. Byanashoboka cyane cyane ko mu bihe bitari bya kera yazakagira niba ntacyo FARDC yabikoze ngisize inyuma M23 ibavane mu bice barimo bihana imbibi n'aka gace nyirizina ivuga ko karimo M23. Unyemerere ngaruke kuri Uvira nayo ikomeje kuri koroza cyane. N'umujyi wa Uvira kuri ngubu uri kuvugwaho bitewe no kuba wabaye ville morte cyangwa se umujyi upfuye bitewe n'imyigaragambyo. Ni societe civile yo muri Kivu Amajyepfo yateguye ifungwa ry'akazi mu mujyi no mu karere ka Uvira kuva ku munsi wa 3 tariki 5 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2026. Amaduka, amashop, ibikorwa by'ubucuruzi byose n'ubwikorezi byari bifunzwe kuva mu gitondo. Societe civile binyuze mu president wayo Mafiki Mashimango uyu nguyu mubona imbere yanyu yashimangiye agira ati: turasaba ko leta ya Kinshasa ya FARDC na Wazalendo ibikoresho bigezweho byo kurwanya ubugizi bwa nabi bw'u Rwanda. Niyo mpamvu bahisemo gufunga ibyo bikorwa. Icya kabiri basaba muri iyo myigaragambyo yabo ni ukwamagana uburyarya bw'umuryango mpuzamahanga ku byerekeye ubugome bw'u Rwanda. Nubwo ngo hari amasezerano menshi yasinywe, babona neza ko amasezerano impamvu adashyirwamo ibikorwa ari uburyarya bw'aya mahanga akomeza kwitwikira inyuma yo masezerano ngo yasinywe, ariko ngo ntibagire icyo bakora ngo barangize ubwo bugizi bwa nabi batazira u Rwanda ngo rw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ari nabyo bavuga bati mu gihe FARDC idakora ibikorwa bya gisirikare ngo rwanye M23 AFC ko nta bikoresho bafite, nta bushobozi buhambaye bafite, kandi FARDC yarabuguze. Bati ibyo bikoresho bwa mbere nibitanga biherezwe FARDC na Wazalendo. Icya kabiri imiryango mpuzamahanga irege komeza kuyobya uburari no kujijisha bavuga ko bari kwamagana AFC/M23 no gufatanya na Congo mu gihe nta gikorwa kigaragara gikorwa cyo kwirukana M23 mu bice byose yigaruriye. Batubwo n'uburyarya bukomeje kandi buri kujya mbere umuntu atakitegamo igisubizo cy'aya matati. Icya gatatu basaba ni uguha umubura abakozi ba gisirikare na Wazalendo bategura umugambi wo kurwanya ukwirwanaho kw'igihugu. Muri make
mwumva rimwe na rimwe hari abasirikari cyangwa se abazalendo ubwabo bahanganye n'itsinda kuri front line, aho bavuga yuko aba ba societe civile ivuga yuko mbene ibyo bikorwa akenshi bangamira imirimo iba yapanzwe gukora yo kurengera igihugu, bikavuga yuko rero bari kwamagana ibyo bikorwa byose biza bije kuhombya cyangwa se bije kwibasira inyungu za FARDC, inyungu za leta Congo mu kurokora ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi rero bavuga yuko mu gihe bikomeje kwa kutaka bwa Congo hagomba kwitabwa cyane cyane ku bigomba kuzanira amahoro n'ituze abenegihugu. Imyigaragambyo ni nayo myigaragambyo yabereye muri Baraka. Baraka ni umujyi nanone muri Kivu Amajyepfo. Societe civile n'abaturage bateguye imyigaragambyo kwamagana leta Congo ku bwa etat de siège yagaruwe muri karere, ariko no muri Maniema barigaragambye bavuga yuko kugaruka kwa etat de siège cyangwa se ubutegetsi bugenda kujya gisirikari biteje akaga, biteje amakuba, kuko akenshi birangira hari abantu benshi babigendeyemo bakamagana ubutegetsi bwa leta Congo aho kujya burwanye M23 batanga umutekano ku buryo bweruye, bakakomeje gushyira ubutegetsi bwa gisirikare buhohotera abaturage, kuko nta kintu na kimwe bamarira usibye iryo hohoterwa. Ishasa isa n'iyaruciye irarumira ku byo isabwa n'abaturage bwo kurwanya M23 no kwitsinda byeruye, ndetse benshi no bayishyigikiye batangira kugenda bacika intege bati leta Congo iratubihiriza cyane. Ivuga ko yazanye abasirikari benshi badasanzwe, ivuga ko yazanye ibikoresho bidasanzwe, ariko kugira ngo bikoreshwe neza ku mirongo y'imbere ku rugamba bikaba hafi ya ntabyo. Bamwe batangiye no gushinja Tshisekedi Tshilombo kuba ngo yaba yumvikana amagambo gusa arwanya u Rwanda, yamagana u Rwanda, nyamara mu mfatanye ibikorwa ngo barwo umugambi awuzi neza kandi cyo kuwutsindisha agifite, ngo ariko ntagire icyo akora. Bamwe akavuga yuko Tshisekedi Tshilombo ngo yanga guhubuka, ari umunyapolitike bagenda gake gake, ngo Tshisekedi Tshilombo arwana mu buryo bwa diplomasi buzana imbaraga za gisirikari gake byitonze cyane. Ukurikije igihe urugamba rwatangiriye, Tshisekedi Tshilombo kubwo nuva mu 1996 ubwo ingabo za FARDC zahungiraga muri Congo, u Rwanda ukajya kuzikurikiranayo ubwo tuSSCO. Kuva icyo gihe kugeza magingo ya niho hagaragara perezida wa leta Congo ngo ugerageje cyane cyane izindi ngamba zirimo ugupfobya cyangwa se gutesha agaciro impamvu z'u Rwanda zo kurwana ngo muri Congo ngo za FDLR, kugeza ku rwego yumvikana na FDLR gushyira intwaro hasi. Ngiyo ni intwaro iheremereye cyane Congo yakoresheje kugira ngo bikize umugambi w'u Rwanda ngo muri Congo. Icya kabiri ni igikorwa cya Genocost Tshisekedi Tshilombo yateguye muri Congo ngo cyo kwibuka abakongomani bishwe n'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Congo. Icyo u Rwanda ruvuga ko ari ukwirengagiza amateka ya nyayo ndetse no gushaka kuyobya uburari ngo bareke guha agaciro abatutsi biciwe muri Burasirazuba bwa Congo, bakabyitwikira bavuga yuko nyine hari Genocost yabaye. Ni Genocost atangiye kwemerwa n'amahanga, ariko bamwe mu banyamerika barimo n'abapastori bakomeye batangiye kwemera yuko ibyo Congo ivuga ari impamo. Congo imaze igihe kinini cyane iri mu bwicanyi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe akemera ko ari intambara imaze imyaka irenga 30 ibangamira Burasirazuba bwa Congo, bakabihurizaho na leta Congo, kandi bakavuga ko ari intambara hagati y'u Rwanda na Congo. Bivuze ko nimba ibera muri Congo ari intambara hagati y'u Rwanda na Congo, ari u Rwanda ruri muri Congo. Ibyo ni ibintu bita byumvikana. U Rwanda rwo rugakana ibyo makuru uvuga yuko ibyo ngibyo ari kinyoma. Congo irwana n'abaturage bayo bashaka uburenganzira bwayo. Gusa muri Congo hari ikindi kibazo cya Ebola. Kuri ubu ngubu rero leta zimwe za Amerika ziyemeje guteza imbere umushinga wo kurwanya iki cyorezo cya Ebola cyo mu bundi buryo bwa bundi buryo. Amakuru ari kwemeza yuko leta ya Amerika yongeye guha leta ya Congo amamiliyari cyangwa se amadolari menshi yo kurwanya iki cyorezo. Leta zimwe za Amerika zatanze indi paki nshya y'amadolari miliyoni 242 zo gushyigikira kurwanya Ebola muri Congo, Uganda n'ibihugu bituranye. Iyi nkunga izanywe mu buryo kurwanya kino cyorezo, aho nubundi Amerika yateganije miliyoni 512 z'amadolari hiyongereho 310 kukusanywa binyuze mu bufasha bw'ikiremwa muntu muri kano karere. Bivuga ko iyi Ebola byabanje gushingwa Kinshasa ko yariteguye ku bushake kugira ngo bazajye kwibasira uduce turimo M23. Gusa ariko bamwe akanavuga ko uburyo bwo kurwanya iyi Ebola mu bundi buryo bwa bundi buryo ari uburyo bwo kwemera Congo gukorana na leta zimwe za Amerika, aho Amerika izana abasirikari bayo mu ibanga bitwikirije iby'ubuzima bakaza muri Kivu Amajyaruguru, ndetse no gutegura ibindi bikorwa bihambaye byo guhangana na M23. Bati kubera ikibundi buryo cyangwa se icyorezo kibayeho nyuma y'uko M23 bayisabye kurekura ibice byose yafashe Kanga.
tubona rero mu ruhande rwa politiki kuruta kuba uruhande rw'iby'ubuzima nk'uko bikomeza gutangazwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse benshi bakabona neza cyane ko mbene ibyo bikorwa bishobora kuzazanira nanone uburyo bwihangana muri kano karere mu gihe 23 yo ibona ubwo buryo atari ubufasha gusa, ahubwo hari ikindi kibyihishe inyuma, ndetse ikanavuga yuko M23 itemera ibyo mikorere cyangwa umufatanye bwa leta ya Congo na leta zimwe za Amerika. M23 ibonamo ubugambanyi, ibyo nabyo bwabyo bagakomeza kugaragaza ko ndari kera bishobora kuzatera ihangana. M23 yakunze gushinja leta ya Congo kugira uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bukorerwa abenegihugu ndetse n'iyi Ebola ubwayo. M23 ishinja leta ya Congo kutayirwanya uko bikwiriye, ahubwo agahitamo gukomeza kuyidebekera ku buryo yagira mu bice bitandukanye birimo n'aba M23, bikaba byatera ibibazo bidasanzwe ndetse n'imfu zikomeye mu byerekezo byinshi. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, unyemerere gatoya nze kuri iyi nkuru ikuvugwa muri Walikale, aho muri Walikale hakomeje kuvugwa ibikorwa bikomeye cyane. Muri Walikale haturuka abasirikare benshi baza ku nguni zengamiye Masisi ngo bazafatanye na FARDC ndetse na Wazalendo kurwana na M23. Ikindi ukamenya ko abasirikari niyo bageze muri ibyo byerekezo bajya kuri axes zitandukanye, agise zikwiraho urugamba nyirizina. Ariko nubwo bajya kuri izo axes, muri Walikale indani hagakomeza kuvugwa ibibazo rimwe na rimwe birimo n'ubusahuzi. Ikibazo cy'umutekano gikomeje gutera impungenge cyane cyane mu gice cya Bafuna mu gace ka Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, aho imirwano ihora igaruka hagati y'abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro Yahuru RDC n'ishyamwe ry'abarwanashyaka baharanira ubwisanzure y'PDI ikomeje gutera ubwoba abaturage. Nk'uko abayobozi b'inzego z'ibanze babivuga, iyi mitwe yitwaje intwaro ihora irwanira kugenzura umujyi wa Batakirwa, bigatuma abaturage benshi bava mu byabo bakajyanwa mu duce dufatwa nk'aho dufite umutekano, cyane cyane mu muhanda wa Angola Walikale. Abakuwe mu byabo bacumbikiwe n'imiryango yo muri ako gace. Abatuye muri ako gace bakaba bari mu bigoye, bavuga yuko ubu nta buryo bwo kubona amazi meza, nta miti, nta biryo, bitewe n'ubwo buhunzi bukomeye. Umwe muri bagize ati twaretse byose kugira ngo dukize ubuzima bwacu. Muri iki gihe twishingikiriza ku buntu bw'imiryango iducumbikiye, nta biryo bihagije dufite, nta miti, nta naho kuba bihagije dufite. Abana bacu barababaye. Ibi ni bihamya bigaragaza ibibera muri kara karere. Bikenewe kubufasha biracyari byinshi, ariko kandi nanone hakibazwa impamvu muri Kinshasa batitaye cyane cyane kuri kino kibazo ngo bakirangize muri kara gace ka Kivu y'Amajyaruguru muri Walikale, aho indani nyirizina bahanganye n'imitwe cyangwa se arihanganira ry'imitwe y'abakongomani, mu gihe nanone mu gice kigana ku burasirazuba bwa Walikale bahanganye na M23. Hanibazwa uburyo umutekano nyirizina ushobora kuzaboneka mu gihe Congo ihanganye n'imitwe myinshi n'abashinari bagagombye kuba bayifasha cyane cyane muri bitero, bakakomeje ibikorwa by'ihangana bisa naho batarimo guhuriza hamwe ikigomba gukorwa, ahubwo intambara umunsi ku wundi igakomeza kugezwa ku rundi rwego. Ibi rero bikaba bishobora gutera ko hashobora kubaho uburyo buhambaye bwo kutumvikana ndetse no guhangana. Tukivuga ku bijyanye n'ibikorwa bituruka muri Walikale, amakuru aremeza yuko nyuma yuko itsinda ry'abasirikari batari bake bageze mu mujyi wa Walikale ku kibuga cy'indege cya Kigoma, bari gutegurirwa kuzajyanwa muri Pinga ndetse abandi akajyanwa Rutoboho. Amakuru aremeza ko kajugujugu 3 za gisirikare zaturutse Kisangani zongeye ku kibuga cy'indege cya Kigoma ku masaha y'ikigoroba tariki 5 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2026. Amakuru akaba yemeza ko izikajugujugu nini zitwara imizigo zitwaye ibikoresho bya gisirikare cy'ingenzi cyane cyane byo kujyana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ari kwibazwa niba haba hari indi nkubiri y'abasirikare igiye guhaguruka Walikale iza ku mirongo y'imbere ku rugamba, niba bazahita bakora intambara cyangwa se niba ari ibyo gukomeza kurinda umujyi wa Walikale. Impamvu Walikale irindwa cyane narayikubwiye, ni ikirombe cy'amabuye y'agaciro kirimo cya Alpha Mine cy'abanyakanada basigaye bafatanije n'igihugu cya UAE ndetse na leta y'Ububiligi kimwe na leta zimwe za Amerika, bose bari kungukira kuri kino kigo cya Alpha Mine cyangwa se bita Bizi cyo muri kara karere gicukurwamo kwahuta nyinshi ndetse n'amabuye y'agaciro mu bwoko bwa Wolfram n'amabuye yo mu bwoko bwa diamant ku gice kimwe.
rero bikaba bivugwa yuko hari inyungu zihambaye ibihugu bifite muri ziriya nzira, ari nayo mpamvu bakomeza gushyigikira Kongo gucungira umutekano agace ka Walikale. Walikale nanone kandi ikomezwa kurindirwamwo umutekano mwinshi n'abatasi b'Ababiligi. Makuru yemeza ko bafite icyicaro Bilobilo ndetse no ku gace gagana kuri wa musozi munini uhegamiye Rutoboho. Amakuru rero akaba akomeje gukusanywa kenshi ari muri Walikale, ariko umutekano wo warabuze, niko bamwe bavuga kujyanye n'ituze rya rubanda. Ukurikije uko ibintu byifashe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukurikije uko abasirikari ba leta ya Kongo bakomeje guhuriza hamwe, hari inkuru nziza ngiri kugera ku baturage ba Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ni inkuru ituruka ku Barundi nyuma y'uko Burundi butakaje abasirikari batwawe n'ubwato batari bakeya. Makuru yemeza ko abasirikari bandi bazamutse bakageza kuri front line bakazanwa muri Baraka, batangiye gahunda gusa FARDC kubemerera kujya ku mirongo imbere ku rugamba bakarwanya M23 na Red Tabara na Twirwaneho, ngo nyuma yo kubona amakuru agaragaza ko Red Tabara yongeye guhagurukana imbaraga ndetse n'imbaduko ngije ku bikorwa by'imirwano. Nyuma yuko FARDC ivuga yuko isha nk'ishojweho urugamba mu mujyi wa Baraka, abarwanyi benshi ba FARDC bakahitamo gusa naho batakora intambara mu buryo abarundi bavuga ko buteye imbere. Uburundi burimo gusaba leta ya Kongo kubemera bo kwikorera intambara bakarwana batirwanishije, akarwanana imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bahangane nabo bita M23 Twirwaneho ngo ari kumwe na Red Tabara. Nyuma y'itangazo ryasohowe ku itariki 3 na Red Tabara rivuga yuko bari gutegura ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Mu minsi ishize Red Tabara yasaga nkaho itavugwa kuko byasaga nayo icyo yakoreragamo birimo M23 Twirwaneho. Gusa kuri inshuro bongeye kugaragara neza ko bahari kandi biteguye gukora ibitero bikomeye cyane kuri FDNB mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bahashyire ngo ubutegetsi bwiza ngo barokora abaturage b'Abarundi bamerewe nabi. Bamwe atari ko Burundi nta kibazo bufite, ariko Red Tabara yo igabanya neza ko mu Burundi ibintu bitari shyashya, hari abahejwe, hari akomeje kugirwa nabi. Kubw'ibyo rero ngo Red Tabara igiye guhaguruka. Mbere y'uko rero FARDC ikari gusaba leta ko ngo gukorana cyangwa se kuyireka y'ubwayo ikikorera akazi gakomeye wo guhangana n'iyi Red Tabara, kandi guhangana na Red Tabara bibanye no guhangana na M23 bikarangira ibice byose byo mu Kivu y'Amajyepfo bayibavanyemo. Hanyuma ubwo bakabijeje umutekano igihugu cy'u Burundi nyuma yo gutsinda umutwe wa Red Tabara ugiye gutera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kandi baramutse bamaze gutsinda ngo Red Tabara, Kongo nayo yabayungukiye cyane cyane mu kwisubiza ibice byose yari yahambuwe na M23 Twirwaneho, bugahita isura mu maboko ya FARDC. Kwa rero abasirikari ba FDNB b'abakomando bagezejwe muri Baraka ari wo mugambi bafite, leta ya Kongo ikaba igutindinganya kubahereza iyo karibu cyangwa se urwo ruhushya rwo kurwana muri Kongo. Umwashimangira cyane cyane ko leta ya Gitega ishobora guhamagara Kinshasa ubwabo abaperezida bakavuga ntako bijyanye no guhagarika iterabwoba, kandi ngo Tshisekedi Tshilombo wemera ndayishimiye kubi ashaka kutazamwangira uyu mugambi wo kurwana intambara bayisunika kuri M23 kuri Kivu y'Amajyaruguru. Numva ngo ari gutuka muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo birindire umutekano, base nabizeye uburinzi bukomeye. Ariko bigenze rero, ariko FDNB ibigenjeje bikarangira urugamba rwagiye M23. Umwashimangira cyane cyane ko urwo rugamba amahirwe menshi ari uko M23 kuri tsinda rwayigora, ariko kandi nanone biramutse bibaye ngombwa ko batera bakageza ku mipaka y'igihugu cy'u Burundi, akagira umwaka bajya amasaza ava ku ruhande rwa M23 twagakuta ku gihugu cy'u Burundi. FDNB isa yateguje intambara ngo yeriye ku gihugu cy'u Rwanda, nko kuvuga yuko u Rwanda rwarubarashe urabyuka mu muryango w'abibumbye. Ibi nabyo bikaba bishobora gutera nanone akaduruvayo mu karere kurusha kuba ari ingabo ziganira kuri tere ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ugasanga ibihugu bibiri byose bigisanze mu ntambara, kandi ubwo ntibyabiri gusa ko na Kongo leta yinjira muri iyi ntambara. Kwibaza rero amahenuka y'iyi ntambara cyangwa se kubareba uburyo iyi ntambara izarangira, nikomeje guhagarika imitima benshi, ndetse no kwibaza uburyo leta ya Kongo izongera guhagarara kavuga yuko ibice byose byayo yongeye kubyisubiza, cyangwa se uburyo M23 izavuga iti icyo twagwanaga turakibonye. Iminsi iri imbere hatse byinshi, mureke nge namwe dutegereze iki minsi duhakiye tuzabimenya. Ugubwe neza, amahoro.